Gamyan siya sa kong lawas. Kanin din tapita. Uy, hindi na siya. Hi mga Bisaya! Si Malaya na said ni, theater actress, dancer, performer, former call center agent, banker, transformer... Saan mo ni? Uy! Asus! Hi, Malaya! Even if we all speak Cebuano, I'm pretty sure you've noticed a little difference in our accents depending on where we're from or how we grew up. Here's 5 accents you'll hear around Cebu. Number 1, the Delegate accent. Mini ka man lagi. Muna karmudagan ka na ako, kagidiyaan ka niya. Si pagtuunin mo na ako, go. Si Kanchoy saragi ko pirmi ka nimo. Paita po day. Sanan ko ni gong kinabuhi Ayaw ko kingon na naaundo. Kani akong gugma, di biniglalabay lamang Pila ko katuoy ginuwat nimo, karon gapon mo. Siya gapon nimo gugmaon. Pakamatay na lang siguro ka ay. Paita po nimo. Number 2, the Konyo Bisaya Accent. Oh my god, guys, I have an idea. Can we go to craft? Let's tagay there, pre-game. And then let's go to Central. We will work there. Oh my god, there's so many cuties there. Lord, excited na ko. But before that can you do my makeup in your house? Please? Oh my god, great. Ganun. Number 3, the Bisaya Tambay accent. Animal! Na siya! Gato siyang isog siya! Atubangan na ako, may ka ng buang! Ay, adik-adik na ka nagnaong na! Ay, wadyo ko nadlo ka na niya, day! Patubangan na siya na ako, kaya ako na siyang kulatahon! Gamyan siya sa kong lawas! Gamyan siya sa kong lawas! Kanin din tapita! Uy! Hindi na siya! Ay, Hoy, dyan! Ma! Sugo ni mo! Ha? Ay, suko, hindi ko. Oh, lagi lang! Ilaban ako lamang na tatotod! Kaya tayo yun, sige, boy, abilis ko naman. Ganon! Number 4, the Radio Bisaya accent. Bastos! Nakaakok sa pagpanamas-tamas ka na ko. Pagabay rin mo kaninda kung pagtamay ni mo ka na ko, Raimundo. Ipapatay ti ka. Ipapatay ti ka. Musakan ako sa taas. Hinihiling kong galakaw padulong sa akong kwarto. Huwag akong giablihan ng portahan. Dito na ako naghagulhulog maayo sa akong gibati. Akong gibati, alang kanimo. Ganon! Number 5, the Bantayan accent. Karina, kamusta isa sara para maglibod-libod kita biskan hain. Mga to kita sara sa baybay kay Kingdom Musing Liaki. Kanan! That's all for today, guys. I hope nalingara mo. It's so kaagsaso. Please like this video and share it with your friends. And don't forget to like our page. And kung naibog mo ni Oka, kung lang sadha ko, diba? Please follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!